دناوا وی چادرێدا خێزانەکە ئاوەرەن شنگەل هەیە بناوێ خێزانە فەقیرجندی 5,000 وێ خێزانە ئاوارە و هەژار نابینانە گۆرگوتنە با بێڤان زارۆکە بتنێ چارەسەریەوان لە دەرەوەی وڵاتی هەیە. ئەزوو 5 خوشک و برایەت خۆ نابینانە و دایکامژی وەرمە دەماغە سێریە بابێ مەژی شڤانێ مایە ئەس مەمنونێویمە هەر کەسێکی بڤێ چ بە منە دماغ بە چ بە مە بەخارج ئەس مەمنونێویمە بێژن علاجەوە چێت بیت خارج جەهابیت خەڵکی شنگالن ئاوارەنە و ئەس 5 خوشک و برایەت خۆ دنیای نابینن و داکامژی سرێوێ بژن تیشێ و ئەنەساغە وەرم دەماغە سرێوەیە ڕاستی ژیانیا بەوکو بژن بوونە 4 سال زێدەتر ژیما ئێمال و حالی خۆشی بهێلایە و هەروەها سەر ئاوارەیەشدا ئەم نابینانە ژیوەکە بێژن هێویش خۆدێ و وان خێرخوازە وان دەستگەهێت خێرخوازی و حکوومەت هەموو کەسات کەمەوەت کۆکارە بن ئاریکاریەکەش مارە بکەن ji ber serederiya zarokên xwe feqîrcindî li mal dimînit û xizmeta zarok û xêzanên xwe diket û nikarit çikarên dî biket. Em deh nefsin pênc jî korene pênc jî korene û daka wan jî werme demaxa sêriya daxwaziya ez dikim ji hemû însana heçî însanê kariba harîkariyeka van zaroka bika ev minedematê têne a Kurdistanê ev minedemat عالم gelek birîne xaric gelek birîne xaric em daxwaziye ji wan minedemet însanî dikin yek jê kariba van zaroka bi xaric elacekê me negotiye bila madekê bide me etanekî diravnî ya trempêlekê ya tiştekî. Xêzana feqîrcindî li Sunûrê Komelgeha Şeriyaya Serebqeza Sêmelê ve ye û tekehêvî û umêda wan ew e ew jî carekê ronahiyê bibînin û tenê wek xuşk û bira êkûdû binasin. Lewra çaverî herîkariyê ne ji layenên peywendîdar û xêrxweza ji bo ku çareseriya wan li derveyê welatî bêtekirin. Şîrwan Xedir Kursad News Sunûrê Komelgeha Şeriya.